Okay, lokhu ebesikunikeze sesiyidwebile i-given view yethu nansi. Okay, then isimu yethu ila xx, isimu umphetho ila iphethe khona la isuke yahlangana khona kanje, yabona ukubona i-cardboard la lisuke liphela khona, la liphethe khona umphetho isimu. Okay, sesiyaqala senambarisha kukuwena ukuthi unambarisha kanjani. Okay, asithi sino A ngapha, u-B, u-C no-D. Okay, siyabona ngithi A, B, C and D. Okay, nangapha sinambarisha sifake inamba ke la ku-top view yethu, like masibuka lo ophezulu, 1 2 3 4. Okay, siyabona ngithi. Okay, jabula-ke masibona. Okay, into ebalulekile la ukuthola ama-true length oline bethu. Ama-line kumele siwathola ama-true length akhona ilawo, A1, A2, B2, B3, C3, C4. Okay, but since into yethu ibi-square kanje, i-length yalo line iyalingana neyalo balingana bonke labo line bethu, so should sizothola i-true length A1. But kuyenzeka kwenye case kuthola ukuthi bonke labo line bethu abalingana, yabo, but njengamanje uyababona nawe, uyababuka ukuthi balingana. A2 uyalingana no B2, aphinde alingana no B3, alingana no A1, bonke bayalingana. Into yenzayo uma uthatha ama-true length uzothi sibe no-line 1 nje, inline nalo inline. Okay, then lo suqhubezele shonile. Okay, siyabona ngithi sifuna i-true length ka A1, sizoza ku A1 kanje, sibeke kanje, ebese siza la sibeke kanje, siyabona, then sesiyajoyina suka la sithi shithi le true length kabani eka A1. Masifuna ya A2 nakhona sizobeka la, yabo ukuthi zibalingana line bethu. Eka B3 sibeke la, sizobeka la, yabo. Bantu bebengalingani ngibizoba somewhere sijoyine mase sisho ukuthi yibule. So njengala in this case balingana A1, A2, B2, B3, C3, C4, D4, D1. Okay, balingana wonke la in this case. Okay, so into esizoyenza njengamanje sesiyaqala manje siyadeveloper. Angazi noma izonela in drawing yethu, but hopefully izonela. Okay, asiyibeke la somewhere la. Okay, then bese sithatha i-compass yethu sizoyivula la ku-AB. Ngaso sonke isikhathi uma sideveloper siqala ngakule side eli-opposite nesimu. Isimu yethu nansi iside eli-opposite nesimu ileli. Okay, siyaqala-ke A no B, simbeke somewhere la. Simbeke nje. Okay, siyabona ngithi, siyabona line wethu na sinobani, sino B ngapha, sino A ngapha. Alright, then sesisuka ku-A siye ku-2, A2, so thatha lo line o-A2 la, A2 sibeke la ku-A. Awuthi ngiqamise lo AB wethu ukuze siyobona kahle. Right, nangu B no A, sesisuka ku-A siya ku-2, nawo lo line lo A2, sibeka ku-A, senza i-arc, then sisuka ku-B siya ku-2 futhi, line o-B2 wethu siyaza sizothatha la okuyilo
sibeka ku B siya ku 2, sabeka ku B senze arc. Okay, shuthi le point leli silithole la ubani u2. Alright, sabonakala le point esilitholile u2, then sesizobe siyahlanganisa sisuka ku A siya ku 2. Qamise kahle, sisuka ku A siya ku 2, sisuka ku B futhi siya ku 2. Sabonakala ngiyacabanga. Okay, then istep esilandelayo sizosenza, compass yethu sizoyibeka la, siyivule ifike la kanje. Futhi sisuka ku B siya ku D, sisuke futhi sisuka ku B siya ku C, senze arc la, nangapha futhi ku A ngiya ku D ngenze arc la, arc nje evulekile impela. Then ngize la phezulu ngisuka ku 2 ngiya ku 3, yabo, ngibeke la, ngisuka ku 2 ngiya ku 3 ngenze arc encanyana. Nangapha ngisuka ku 2 ngiya ku 1 ngenze arc. Okay, then ngino line osuka ku B ngiya ku 3, line osuka ku B ngiya ku 3 u-B3 okuyilo line lo, suka ku B ngiya ku 3 nayi arc bahlangana lapha. Ngapha ngisuka ku A ngiya ku 1, nangu A la ngenze arc bahlangana la. Futhi sino 1 kule side leli, sino 1 kule side, ngapha sino 3. Okay, sabonakala. Then ngiyobe sengiyabajoyina ke u2 no 1, 2 and 3. Right, phinde ngijoyine u-B no 3, B and 3, then ngijoyine u-A and 1, A and 1. Okay, kuyabonakala ngithi. Then sekuzosuka ku 3 ngiye ku C, 3 ngize ku C, uzobe usamuel la. 3C sasiyiwona line ngizobeka kuwona 3 ngiya ku C, kushuthi ngisuka la ku 3 ngiya ku C ngenze arc ibe lapha. Ngibuye nangapha ngisuka ku 1 ngiya ku D, nangu 1 wami la ngiya ku D, u-D kulo ngapha ngezansi ngiya ku 1 ngiya ku D. Shuthi la sino D, la sino C. Okay, sesinento kanjani ke manje? Siyahlanganisa nento kanje. Bona-ke lento le PSSD idinga manje isineke, nokungadikibali. Kuyenzeka ungezwa okokuqala, phinde ulalele futhi. Kwenzeka futhi ungezwa okwesibili, phinde ulalele futhi. Okay, sesinodila no-C la, sekumele sithole suka la u-C ngiya ku-X, simnyama, nangapha ku-D ngiya ku-X. Okay, leyo distance sizoyithatha la exactly, C ngiya ku-X, ngibeke arc. Okay, wait, asiqale sithathe suka from 3 to 4, 3 to 4 yilo, suka ku 3 ngiya ku 4, then ngapha ngisuka ku 1 ngiya ku 4 futhi. Right, sabonakala. Then sinelona esisuka ku C ngiya ku 4, C4 kulo line futhi. Yabona izinto zala zayiqondile. C ngiya ku 4, ngizosuka ku C ngibeke arc, futhi sesino 4 la. Phinde ngisuka ku D, themba ukuthi yabonakala, ngibeke arc la hlangane khona ngapha, sengino 4 futhi. Okay, futhi sino bani la, sino 4, sino 4. Okay, then siyahlanganisa, kunzima ukubhala ngokuhlanganisa. Okay, mase siba nento ekanje.
sibe nento ikanje. Okay, kapheleli into yethu sasekusi ngapha sik-D isasela into yethu sasisaba no-4 sekushoda sibe nale point elisuke ku-C ngaku-X naku-D ngaku-X. Okay, C ngaku-X ngibeka la ku-C ngenze arc, then futhi from D ngaku-X ngabeka lapha ku-D ngenze arc. Okay, then sibe nesimi yethu nayisimi yethu ukuthola i-true length yakhona iningi indlela zokuyithola. Okay, asenze ngale bese siqale ngayo, senze arc la, then bese siyajoyina la kanje. Isimi la sithi isimi yethu, le distance yethu le yesimi kumele ilingane nalo. Mangicabanga kahle, yebo ayinanokuthi mangicabanga kahle kumele ilingane nakho. Sengizoyithatha la sibuka iyalingana yini, yebo iyalingana. Okay, so sosuka ku-4 siya kwisimi nakho ku-4 siya kwisimi ngoba ne-arc bahlangana boyi-2. Siphinde sisuke ku-4 nangapha siye kusimi emphethweni, umphetho wayo kwaba nezinto kwaba kanje. Then la joining them together, sikhuluma isilungu nathi, by joining them together 90 degrees la, also joining them together leli side la ngapha. Okay, sesinento ekanje mayiphelele, iyabonakala nakhe bese kunikeziwe sayiqaqa manje waba into ekanje. Osalayo angangithinta enombolweni yami 063 319 48 53 noma comment. Siyabonga.